Ebusia ene ameno kasai udru Ghana babia eho fi epa eho enya akono pa yale atiete se eho pa Kumasi abonten so me adwopa yen na me ka kire me asantini mapa but the Indian mas antiphone be ye katakata no maso no yesabi entwaye Kumasi afi papa enti sa afi wen nyina Kumasi na timotimi mama mudba umia na kufuado entimi enkri ni ho no tema don mani Mahama to so Kumasi enye bonka se yo mofu mani na mama hade Bastard Boys akodu Kumasi na wo hwe wi a wanga sa ho madwiro e wi e be charge mpan yenka yako hemra. This is the second capital city of Ghana. Wow. Yes, and right here is Kumasi. Very, very unfortunate scenes right here. In 21st century, with so much advancement in technology and AI, we still have pipes connecting to various households running in filthy gutters. Of course, as campaigners of clean, green environment, we bring such situations to your attention for collective action and awareness. And yama enkoye we mamu ye bi ni ebo bi hudaro na wona ote a e dey fin kan ton nti ka hasem kakra kire ya tisa hanso yiri a enya asem keto wa ha de na menukwe na yampa enso to a ejiri ankasa gata ni musi e bua fasonti nsu e free asaf market ba na na main street ni bola su mu free market wa na haso suom nyina afọ aha na event na sa for Vietnam na ahye mu phone e mu tu ba na ko tu na kana sa direct ko se so na yiri bola su gom bola first of market nya asem ko so we have been super joma ejina so to me yiri aka bia nko ka bia ma aha ya asafo opposite Pentecost na me ka se akran kwa na pipe enam gatem e bora Kumasi na shade pipe eko different household where and I will be fie thinking you are too safe, you are not. Aha, and our pipe now. Very, very unfortunate because we automatically no musio no be down now. What be a rare? Yeah, there was a create awareness. We should get an answer and see completely. And until then, flooding will never be a thing of the past. This is the second capital city of Ghana. Yes, and right here is Kumasi. Very, very unfortunate scenes right here. In 21st century, with so much advancement in technology and AI, we still have pipes connecting to various households running in filthy gutters. Of course, as campaigners of clean, green environment, we bring such situations to your attention for collective action and awareness. And yama enkoye we mamu ye bi ni ebo bi hudaro na wona ote a e dey fin kan ton nti ka hasem kakra kire ya tisa hanso yiri a enya asem keto wa ha de na menukwe na yampa enso to a ejiri ankasa gata ni musi e bua fasonti nsu e free asaf market ba na na main street ni bola su mu free market wa na haso suom nyina afọ aha na event na sa for Vietnam na ahye mu phone e mu tu ba na ko tu na kana sa direct ko se na so na yiri bola su gom bola first of market nya asem ko so we have been super joma ejina so to me yiri aka bia nko ka bia ma aha ya asafo opposite Pentecost na me ka se akran kwa na pipe enam gatem e bora Kumasi na shade pipe eko different household where and I will be fie thinking you are too safe, you are not. Aha, and our pipe now. Very, very unfortunate because we automatically. Hey, it's a few in Kumasi. I was saying, I didn't have the pine, aka and Carter Mukin Kong, aka for fucking aka Beman Fire and your form, aka Mr. No pressure. It may have pressure, but for us, from international man, they actually be asking, maybe Musuka said the Choman for Busia, Mera who ye pa. At the pine, Mera who ye pa, because Michelle and Canano, your man Penny John Dramani Mahama, I yes, Uncle Fanabano. Tamanana or Tessono, Nessa Kumasi, any fin say. Na Kumasi bonka say anyhow. Ye Mahama free sono, I could afford the better now, so the Kumasi started say a bola. Na a day me ya pa sebi. Yen must antiphone be more, Yanyamu day. Yen must antiphone be Yanyamu day, sebi, John Dramani Mahama. Eka sebi ka Kumasi mpono, nka sa market kese ya esiwe, kamuni biu. But Mahama eba besi sa asafu market ne de mamono market kese pe wo Kumasi obesi de mamono ana mo sate ye sebi Mahama na abeye ntim bese no Mahama na abeye otim bese na kufu adubai watwa ye bi akufu adubai watwa ye onwe
maami jira o kasa nyina tum sa ne hwenim we boys Boston boys na sabio mi suma omo free Kranton e ba kuma sa be korakora ho e sabi yenuanom bi mu a sabi mo kasa e ma MPP no adentra mutimi enyi sa videos we say Emma to bonten Emma sabio Ghana fo nyina ehun no kora ewom se Kumasi enya akono Kumasi efi because Kumasi be a akono kakra bi ye na no tumfo se tutu manhia ho ehon na akono apart from manhia be bia no wa akono hwe nti sa bonka we egu Kumasi ena mo se ko to ba ama MPP na nti sabio de ba adwene pa da mutirim ana se de MPP na bomodua na mo ka cha dwempa ye de MPP na bomodua nti sabio ade afa nya mo fa na because minim se Kumasi for de sabio ka ade afa ye mo fa ena munim kasa so eba ne yese yen ya abu nipa munim ya abons what I say it sabio sa no ma we nyina pa ho ena Timothy tetewo na say ma friend ko mamo because ade we hu bi e osunyan o sa ade we bi osunyan okodo ma hu bi enti ade temu guye na wotumfo se tunanim asa we se mama ye na wotumin kasa o maka ne kasa bo nyina ahye ne yem ena sabio timama mfo na mte Kumasi no mo na mte nkyina twan beto ba ama MPP monto ba ma MPP sabi MPP betra so 8 years mu ne yekoyo ade papa be pa na MPP yetima ye enka the way amuti eto aba ede ma kufu ado no ese ka kufu ado obaye no ese ka sabi ka Kumasi abote de e ko watima krini wonyina aye ho se sabi abrochire eso de kwa achim eduru abato no so mo se de odomo mahud ba omi asole a no de campaign aye asa ene wo sa because onim se wa wi ni mo wie or the sky came shine from ma we panyin no show sem we panyin no show sem hwe efi ni bonka chama utumi sole a na kwotele TV station o cancel hunu chama utumi we wo de ma bato ni twam so be hia mpo akasa ho a we kokoti esi na obi a obi ase wo tu galamse e wo Kumasi ase Kumasi nsase ase Kumasi nsu hwe ba bia se be pipeline eda nipa da se ni enmo konumu aye betra ase ajira kwa achiri ewu se ese asa ato papa e ma don mani Mahama no the 24-hour economy ne ebe boa esa be peda Kumasi e ma Kumasi fa no to mapafra no mo se chenchina atwan mo de MPP abomudua monfa na se malaria yale no enkunkumo won we fin ana mother pada no efi pa mutim ti sa fi we e mo fe efi we e mo fe enti sa blog esam ka sama MPP no mo ma video te se bi o moni mpo mu ana entontom na ekumo mo te abrochire o ana mo nya system papa ana mo busuafo te Ghana Kumasi wo ana fi we ekwadale wo mo ti nya mo fa limpo abusua mesre eye se bi enu anu a omote Kumasi abonten so Asante Regional omadwemu da ho omadwuma bie se omwesa video we omfa se video we kakra we mpo no enfa ngoto abapa na tema na Mahama te so na Kumasi nye fi sei Mahama ofri bole bamboyo but oja ho ebe ye Kumasi ye na sesabi yetimi ehunu se Mahama eye Kumasi ye na kufu ado be se na yensa ngoto aba ba omianya dai na po ntu na po advice ye se na ba omianya wi uhunu sa de we ana enim gwase akamo mese mo to be daddy da bia efi we na mutim bonka mu sei ade be bon papa Boston boys na misra mo ate se mo to free cry eko Kumasi akokora ho kakra eda mo because we dey enim gwase kese pa 24-hour economy ena eko 7 December enkoto papa ema John Dramani Mahama obi aseb na adwunim da ho awa adwempa wa akoma pa bia beto aba ama John Dramani Mahama what is emefa ye fa no for adwempa yene ye pemu nyina masem ye asantefo what is ye akanfo ye bonofo ye nordness ye we nyina baako yes ye nyanyimu enti enkoto papa ye nyi John Dramani Mahama no ne ma me Jane esa metena Ghana kunya kese no so na omo ne ka asem kire mo mutie na gufado nti we sa video mu nyina mahu ba umia me yam crash me mo fa mo sem fonfro nko adwempa hene otwa supire kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi